Дэд хууль 8-ын 1-4-ийг хамтдаа уншицгаая. Өнөөдөр миний та нарт тушааж буй бүх тушаалыг та нар ёсчлон даг. Тэгвэл та нар амьд явж, олширч, эцэг өвгдөд чинь эзний тангаргалсан тэр газарт орж, түүнийг эзэмших юм. Эзэн бурхан чинь чамайг энэ 40 жилийн турш цөлд удирдсан бүхэл зам мөрийг дурсан сан. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь дагах эсхийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номхотгож, шалгаж сорихын тулд байсан юм. Хүн зөвхөн талхаар бус харин эзний амнаас гарах үг бүрээр амьдрдаг гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд тэрээр чамайг номхотхон, чамайг өлсгөж, чиний өвөг эцгэд мэддэггүй байсан мааннагаар чамайг хооллож байсан. Энэ 40 жилийн турш чиний өмссөн хувцас илэгдээгүй, чиний хөл цэврүүтэйгүй. 그리고 15절도 함께 읽겠습니다. За тэгээд 15-ыг бас хамтдаа уншицгаая. Өргөн уудам аимшигт цөл дундуур хорт галтмогой хилэнцэд хорхоотой усгүй улайдмал газраар удирдан дагуулж чамд цахиур чулуунаас ус гаргаж өгсөн билээ. 이 신명기는 이제 모세가 이 세상을 떠날 날이 머지 않았다라는 걸 알고 이스라엘 백성들을 불러 모아서 하나님의 말씀으로 가르치고 있는 내용입니다. За энэ дэд хууль ном бол Израилийн ард түмнийг удирдах байсан Мосегийн энэ дэлхийгээс явх өдөр нь ойрцсон байгаа юм. За тэгээд Израилийн ард түмнийг цуглуулад тэдэнд хандаж захиж хэлж байгаа үг байгаа. 이스라엘 백성들은 400년 이집트에서 노예로 삶을 살았습니다. Израилийн ард түмэн 400 гаруй жилийн хугацаанд Египтэд боолчлогдож амьдарсан. 하나님이 그곳에서 그들을 건져내셔서 광야길을 걷게 하셨습니다. Бурхан тэднийг тэр Египтээс чөлөөлж гаргаж цөлийн амьдралаар тэднийг удирдсан байна. 그때 이스라엘 백성들은 그 광야길 가운데 하나님을 원망하고 불평하다가 결국에는 그 가운데 다 엎드려져 죽임을 당했습니다. Харин Израилийн ард түмний хувьд Бурханы удирдах байгаа тэр цөлийн амьдрал донд явж байхдаа Бурхан тандан гомдолсон байгаа, Бурхан тандан төвөгшөөсөн байдаг. Түүнээсээ болоод бүгд унаж өхөцхийдэг үйл явдлууд гарч байгаа. 출애굽해서 나온 20세 이상 되는 남자들은 바로 그 광야에서 다 죽임을 당했던 겁니다. Египтээс гарсан 20-с дээш насны хүмүүс нь бүгд тэр цөлд өгсөн байна. 그리고 그 광야에서 다시 태어난 이스라엘 백성들이 있었던 것이고 За тэгээд цөлд амьдарч байх хугацаанд дахиж төрж мэндэлсэн хүмүүс байгаа. 이제 그들을 다시 불러 모아서 하나님께서 어떻게 역사하셨는지 하나님의 말씀을 가르치고 있는 내용인 겁니다. Тэр хүмүүсийг дуудан цуглуулад Бурхан өнгөрсөн хугацаанд хэрхэн яаж ажилласан бэ гэдэг талаар Бурханы үгийг тэдэнд хэлж байгаа. Тийм утга агуулга гарч байна. 그러면 하나님이 왜 이렇게 하셨느냐? За тэгвэл Бурхан яагаад тэгсэн бэ? 이제 곧 그들은 가나안 땅으로 들어갈 것이고 Тэд удахгүй Канаан нутаг руу орно. 그곳에 들어가면 가나안에 살고 있는 족속들과 전쟁을 일으켜야 되고 전쟁을 해야 되고 Тэр нутаг руу орох юм бол Канаан нутагт амьдарч байгаа тэдгээр үндэстнүүдтэй дайтах хэрэг гарна. 결국엔 그 땅을 차지해야 되는 겁니다. За тэгээд тэр нутгийг эзэлж авах ёстой байгаа. 그 전쟁을 위해서 말씀으로 무장하지 않으면 그들은 두려움에 떨며 백전백패를 당할 것입니다. Тэгэхээр энэ дайны төлөө тэд нар өөрөө өөрсдийгөө үгээр зэвсэглэхгүй бол энэ дайнд айж сандарснаасаа болоод ялагдах байгаахан. 그래서 그들에게 부모님들이 왜 이 길을 걸어왔으며 Тийм болохоор тэдэнд хандаад өвөг эцэг нь яагаад энэ замаар явсан бэ? 지금 자신들이 왜 지금 이곳에 있는지를 깨우쳐 주고 계시는 겁니다. Тэгээд тэр хүмүүс тэд нар өөрсдөө яагаад энд байгаа вэ гэдгийг нь тэдэнд сануулж өгж байгаа байна. 그리고 앞으로 그들에게 어떻게 살아야 할지를 가르쳐 보여주시는 겁니다. Тэгээд үргэлжлүүлэн тэд нар яаж амьдрах ёстой вэ гэдгийг тэдэнд харуулж байгаа. 이 내용을 통해서 우리가 얻을 교훈이 너무나도 많은 겁니다. Тэгэхээр энэ агуулга энэ үйл явдлаар дамжуулаад бидний сурах ёстой сургамж бас олон. 우리는 구원받으면 바로 하나님께서 우리를 데려가시면 좋을 텐데 Бид аврагдсан бол аврагдан гут уг нь Бурхан биднийг аваад явцсан бол их сайхан байх 왜 байлаа. 강야와 같은 이 세상 가운데 우리를 두셨을까? Гэтэл цөл мэт энэ хорвоо дэлхий дээр биднийг яагаад үлдээв? 이 말씀을 통해서 우리는 그것을 깨닫게 될 것이고 그렇다면 우리는 이 세상 남아있는 삶을 어떻게 살아야 할지를 알게 되는 겁니다. Тэгэхээр энэ үгээр дамжуулан түүний учир шалтгааныг бид нар ухаарахад хүрнэ. Тэгээд энэ дэлхий дээр үлдсэн зорилго нь би юуны төлөө амьдарч байгаа вэ гэдгийг ч бас
мэдэж авах нь байна. 그래서 신명기의 핵심 단어가 뭐냐 하면 За тэгвэл энэ дэд хууль номны яг гол үг гэвэл 기억하라는 겁니다. 기억하라. дурсан сан. 따라해 보겠습니다. 기억하라. Дагаад хэлий дурсан сан. 뭘 기억하라는 걸까요? Юуг дурсан санах юм болоо? 하나님이 너희 가운데 어떻게 역사하셨는지를 기억하라. Бурхан та нарын дунд яаж ажилласныг сан. 예, 역사 가운데 어떻게 하나님이 어떤 역사를 일으키셨는지 기억하라는 겁니다. Тэдний дунд тэдний түүхэнд бурхан хэрхэн яаж ажилласныг дурсан сан гэж байгаа. 왜냐하면 그들을 이집트에서 건져내 주셨습니다. За яагаад вэ? Тэднийг бурхан Египтээс аварч чөлөөлсөн. 건져낼 때 어떤 기적을 보여주셨습니까? Тэднийг Египтээс чөлөөлөхдөө бурхан ямар гайхамшигыг үйлдсэн бэ? 홍해 바다가 갈라지는 기적을 보여주셨습니다. Улаан тэнгис хуваагдах тийм гайхамшигыг харуулсан. 하나님이 어떤 능력을 가지고 계신지 Бурхан ямар хүч чадалтай вэ? 하나님은 분명히 보여주셨다는 거예요. Бурхан маш тодорхой түүнийг харуулсан. 그리고 하나님이 약속하신 것은 반드시 이루어 주신다라는 겁니다. За тэгээд бас бурханы амласан зүйл бол гарцаагүй биелэгддэг гэдгийг харуулж байгаа. 하나님의 약속은 반드시 이루어진다라는 걸 이스라엘 백성들에게 실제 보여주셨던 겁니다. Бурханы амлалт зайлшгүй биелдэг юм а гэдгийг Израилийн ард түмэнд баталж байгаа хан. 그걸 기억하라는 거예요. Түүнийг дурсан санана гэж 자, байгаа. 우리도 기억할 것이 있습니다. Бидэнд ч гэсэндээ санах ёстой зүйл 우리는 бий. 뭘 기억해야 될까요? Бид юуг санах ёстой вэ? 하나님이 나를 구원해 주신 걸 기억해야 된다라는. Бурхан намайг аварч өгснийг сандаг байх хэрэгтэй. 이걸 잊어버리면 우리는 세상 사람들과 똑같이 살아가게 되는 겁니다. Хэрвээ бид үүнийгээ мартгал юм бол энэ ертөнцийн хүмүүстэй яг л адилхан амьдрахад хүрнэ. 세상 사람들과 같은 생각을 하고 세상 사람들과 같은 말을 하게 되는 겁니다. ертөнцийн хүмүүстэй адил зүйлийг боддог болон тэдэнтэй адил зүйлийг ярьдаг болно. 하나님이 내 가운데 역사해 준 것은 다 잊어버리는 거예요. Бурхан надад яаж тусалсан бэ? Миний дотор хэрхэн ажилласан бэ гэдгийг мартах нь 내 байна. 속에 하나님의 사랑은 없는 겁니다. Миний дотор Бурханы хайр байхгүй болох нь байна. 그러니까 내 마음속에서 악한 것이 나가는 거예요. Тиймээс миний дотроос хорон муу зүйл гардаг. 내 안에서 제약된 것이 나가는 겁니다. Миний дотроос гим нүгэлт зүйл гардаг. 뭘 잃어버리면요. Юуг алдвал 하나님이 나에게 어떠한 능력을 나타내셨는지를 잃어버리면 Бурхан надад ямар хүч чадлаа үзүүлсэн бэ гэдгийг мартах үе. 나를 어떻게 얼마나 사랑하셨는지를 잊어버리면 Намайг яаж хэрэг хайрлсан бэ гэдгийг нь би мартах юм бол 우리는 옛날 제약 가운데 살던 죄인된 모습으로 똑같이 돌아간다라는 겁니다. бид нар өмнөх гимтэн байх үеийнхээ тэр дүр төрх рүүгээ буцна. 그래서 우리는 이 시간 우리에게 중요한 한 가지를 생각하고 배우고 기억했으면 좋겠습니다. Тиймээс өнөөдөр бүгдээрээ энэ цагт бидэнд чухал нэг зүйл юу вэ? Тэр талаар сурч түүнийг ойлгож мэдээсэй гэж хүсэж байна. 자, 하나님은 왜 이집트에서 탈출한 이스라엘 백성을 강야로 이끌고 가셨을까? За бурхан яагаад Египтээс гарсан Израилийн ард түмнийг цөл рүү удирдсан бэ? 여기 15절에 나오잖아요. 15 дээр гарч байна. 강야가 어떤 곳입니까? цөл ямар газар вэ? 어떤 곳이에요? Ямар газар? 뱀과 전갈이 있는 곳입니다. Могой хилэнцэд хорхоотой газар. 먹을 곳이 없는 곳입니다. Идэж уух юмгүй газар. 정말 단 하루도 그 광야의 길을 걸어갈 수 없는 곳인 거예요. Нэг өдөрч гэсэндээ тэр цөлийн замыг туулах аргагүй тийм газар. 제가 지금으로부터 20년 전에 실제 그 광야를 가봤습니다. Би боддоор 20 жилийн өмнө тэр цөлөөр нэг явж удсан. 모세와 이스라엘 백성들이 걸어갔던 그 길을 제가 한 5분 정도 걸어봤습니다. 5분. Мойсе болон Израилийн ард түмний явж байсан тэр замаар би нэг 5 минут л алхсан. 4분은 신발을 신고 걸었고 За 4 минут бол гуталтайгаа алхсан. 1분은 신발을 벗고 걸었습니다. 1 минутанд нь гутлаа тайлаад алхсан. 그 1분 신발 벗고 걷는데 발이 뜨거워서 신발을 벗고 도저히 걸을 수가 없어 다시 신발을 신었습니다. Гэтэл 1 минут гутлаа тайлаад хөл нүцгэн алхахад доороос халж байгаа юм. Яах ч аргагүй гутлаа өмсгөд хүрж байгаа юм. 왜? Яагаад? 너무 뜨거워서 Халуун нар төөнж байгаа бол 발이 될 정도로 뜨거운 거예요. баг хөл түлэгдэх хэмжээнд төөнж байна. 근데 이스라엘 백성들을 글로 인도하셨다라는 겁니다. Гэтэл Израилийн ард түмнийг тийм л газараар удирдсан. 이것은 무엇을 뜻하는 거냐면 Энэ юуг илтгэж байна вэ? 자신의 지혜와 능력으로는 도저히 그곳에서 살 수 없다라는 겁니다. Хүн өөрийн ухаан, өөрийн хүчээр бол огтхонч тийм газарт амьдрч чадахгүй гэдгийг хэлж байгаа. 사람의 힘으로 능력으로는 도저히 살 수 없는 곳이라는 거예요. Хүний ухаанаар, хүний хүчээр тийм замыг туулах боломжгүй гэж. 외롭고 쓸쓸한 곳입니다. За тэгэхээр зэврүүн газар байна, ганцаардмал газар байна. 고난과 환란의 장소인 거예요. Яагаад вэ? Зовлон болон бэрхшээлийн газар байна. 그런데 하나님은 이스라엘 백성을 그곳으로 이끄신 거예요. За гэтэл бурхан Израилийн ард түмнийг тийм газар руу удирдсан. 이와 같이 하나님은 구원받은 그리스도인을 강야로 이끄신다라는 겁니다. Яг үүнтэй адилхан бурхан аврагдсан Христэд итгэгч хүнийг ч гэсэндээ цөл рүү удирддаг. 때로는 고난과 환란의 장소로 우리를 이끌어 가시는 겁니다. Зарим тохиолдолд бурхан албаар зовлон бэрхшээлтэй газар руу
удирддаг. 때로는 참으로 견디기 힘들어서 도망치고 싶어서 도망치는 사람도 있습니다. За заримдаа бүр үнэхээр хүнд хэцүү байгаагаас болоод тэр байдлаас зовтон гардаг хүн ч гэсэндээ байдаг. 그런데 이스라엘 백성들이 그 어려움 가운데서도 그들을 하나님이 이끌어 가시잖아요. Гэтэл Израилийн ард түмэн тийм бэрхшээл хүндрэл дунд явж байхад нь ч бурхан тэднийг удирдсан. 어떻게 이끌어 가십니까? Яаж тэднийг удирдав? 낮에는 구름 기둥으로, Өдөр нь үүлэн багнаар, 밤에는 불 기둥으로, шөнө нь галан багнаар. 그리고 만나를 내려주시고 메추라기를 내려주셔서 그들의 먹을 것을 공급해 주시고, Тэгээд мааннаг буулгаж өгч бүдэн шуугаар тэднийг хооллож байсан. 쓴물을 단물로 바꾸셔 주시고, Гашуун усыг чихэрлэг амтлаг ус болгож 반석을 өгсөн. 쳐서 물을 내게 하시고, Хадыг цохиж хаднаас ус гаргаж өгсөн. 하나님의 능력으로 그들은 그 광야길을 걸어갈 수 있었던 겁니다. Бурхны л хүч чадлаар тэд нар тэр цөлийн замыг туулж чадсан байна. 하나님 없이는 그 길을 갈 수 없는 곳인데 하나님께서 그들을 인도하신다라는 겁니다. Бурхан байхгүй бол тэр газрыг туулан гарах боломжгүй бурхан л тэднийг удирдсан байна. 그러면 도대체 왜 그렇게 하시는 걸까? За тэгвэл яагаад заавал тэгсэн бэ? 오늘 본문에 그 이유가 나와 있습니다. Өнөөдрийн үндсэн үгэн дээр үүний шалтгаан гарч байгаа. 첫 번째는 Эхлээд 낮추시고 겸손을 배우게 하시려고. тэднийг номхотгож даруу болгохын тулд 2절에 나오지요. хоёр дээр гарч байгаа. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려 하심이라. Энэ нь чиний зүрхэнд юу байсныг тухайлбал тушаалыг нь дагах эсхийг чинь мэдхийн тулд мөн чамайг номхотгож шалгаж сорихын тулд байсан юм а. 첫 번째는 나에게 겸손을 배우게 하시기 위해서. Нэгдүгээрт надад даруу байдлыг сургах гэж. 두 번째는 Хоёрдугаарт 하나님 앞에 순종하는 법을 배우게 하시기 위해서. Бурхны өмнө дуулууртай байхад хүргэх гэж. 그리고 세 번째는 무엇이냐? Тэгээд гуравдугаарт нь юу вэ? 3절에 3 дээр 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Хүн зөвхөн талхаар бус харин эзний амнаас гарах үг бүрээр амьдрдаг гэдгийг чамд ойлгуулахын тулд тэрээр чамайг номхотхон, чамайг үлсгэж, чиний мэддэггүй, чиний эцэг өвгөд ч мэддэггүй байсан мааннагаар чамайг хооллож байсан. 때로는 그들을 줄이게 하셨습니다. 배고프게 하셨습니다. Тэднийг заримдаа бурхан үлсгсэн. 여기 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라는 걸 깨닫게 하시기 위해서. Яагаад вэ? Хүн зөвхөн талхаар амьдрдаггүй юм а гэдгийг тэдэнд ухааруулахын тулд. 우리는 육신에 입을 것과 먹을 것만 있으면 족한 줄 아는 사람들이 아니라 За бид нар энэ махан бие маань л идэж уух юм, өмсөх хувцас хонор байж ивэл 하나님의 түүнээс 말- сэтгэл хангалуун байх хүмүүс биш. 하나님의 말씀을 사모하고 그 말씀을 먹고 사는 사람이라는 걸 깨닫게 하시기 위해서. Бурхны үг рүү хүсэн тэмүүлэх ёстой хүмүүс, Бурхны үгийг бас идэж ууж амьдрдаг хүмүүс юм а гэдгийг ухааруулах гэж байна. 구원받은 그리스도인에게는 말씀이 있어야 되는 거예요. Аврагдсан Христэд итгэгч хүнд үг бол байх ёстой. 그것이 없으면요. Тэр байхгүй бол 우리는 메마른 광야에 다 엎드려져 버리는 겁니다. бид хатсан тэр эзгүй зилүүд цүл газарт бүгдээрээ унаж өгөхөд хүрнэ. 이 세상 가운데 빠져서 나올 수 없는 거예요. Энэ ертөнцид уусаж тэндээсээ гарах боломжгүй бол. 이스라엘 백성이 하나님 말씀 앞에 불순종하고 하나님을 떠났을 때 광야에서 다 엎드려져 죽임을 당했던 것처럼 Израилийн ард түмэн Бурхны үгэнд дуулуургүй байж Бурханаас холдох үедээ түүнээсээ болж цүлд бүгдээрээ өгсөн шиг 우리가 말씀을 사모하는 마음이 없고 бидэнд үг рүү хүсэн тэмүүлэх сэтгэл байхгүй. 말씀을 먹지 않고 말씀을 마음에 두지 아니하면 Үгийг идэж уулгүй, үгийг би сэтгэлдээ тавихгүй байлаа. 결국 우리의 마음은 광야에 죽는 거와 같은 거다 그 얘기예요. Тэгвэл бидний сэтгэл тэр цүлд үхэж байгаатай яг л адилхан болно гэсэн. 세상에 빠져서 헤어나올 수가 없는 겁니다. Энэ ертөнцид живж тэндээсээ гарч ирж чадахгүй байна. 그래서 하나님은 우리를 이렇게 단련하시기 위해서 Тиймээс Бурхан биднийг сургахын тулд, дасгалжуулахын тулд 하나님을 의지하지 않고는 도저히 살 수 없다라는 것을 분명히 깨달아 알게 하시기 위해서 Бурханд найдахгүй бол огтхон ч амьдрах боломжгүй юм а гэдгийг бидэнд ухааруулах гэж 강야와 같은 이 세상 가운데 우리를 두셨다라는 겁니다. цүл мэт энэ дэлхий дээр биднийг орхисон байна. 그러면 그리스도인에게 고난의 광야가 없다면 좋을 것 같죠. Христэд итгэгч хүнд цөлийн зовлон өгн байдаггүй байсан бол их сайхан байх байсан багт. 그죠? Тийм ээ? 그래요, 안 그래요? Тийм үгүй юу? 강야가 없었으면 좋겠지. Бидний амьдралд цөл байдаггүй бол их 누가 сайхан. 힘들게 살고 싶은 사람이 있겠어요? Хэн ер нь зовж зүдэрч амьдрахыг хүсэх 나도 үү? 좀 쉽게 살고 싶어요. Би ч гэсэндээ нэг жоохон амархан амьдрмаар байна. 어젯밤에도 2시 돼서 잤습니다. Өчигдөр шөнөж 2 хүргэж унтлаа. 왜? Яагаад? 말씀 때문에. Энэ үгээ бэлдэх гээд 이 말씀 붙잡고 энэ үгээ тунгаан бодоод 하나님 앞에 깨닫게 해달라고. Бурхан минь ухааруулж өгөөч гэж. 그리고 5시에 일어났어요. Тэгээд 5-аас бослоо. 왜 이렇게 살아야 될까? Яг заавал ингэж амьдрах ёстой юм бэ? 참 괴롭죠, 그죠? Их зовлонтой байдаг үстэй. 그런데 뭡니까? Гэтэл 이 광야의 길을 반드시 거쳐야 된다. энэ цөлийн замаар
заавал туулах ёстой. 그걸 우리한테 교훈해 주는 겁니다. Үүнийг бидэнд сургамжилж 그 байна. 답을 어디서 찾을 수 있냐면 Үүний хариултыг бид нар хаанаас олж авах вэ? 여러분 잘 아시죠? 이스라엘의 첫 번째 왕 사울. Та бүхэн сайн мэднэ Израилийн анхны хаан Саул 그죠? тийм ээ. 하나님이 부르심을 받아 그는 이스라엘의 첫 번째 왕이 됐습니다. Бурхан түүнийг дуудсан. Тэгээд Израилийн анхны хаан болсон. 그 사울 왕은 왕이 될 때 너무나도 겸손한 사람이었어요. Энэ Саул хаан болох үедээ бол үнэхээр даруй хүн байсан. 자기가 왕으로 선출될까 봐 두려워서 행구 뒤에 가서 숨었습니다. Өөрийгөө за би хаан болоод сонгогдчих үедээ гээд айсандаа тэрэгний араар ачаанд ор нуугдсан шүү дээ. 그만큼 겸손했던 사람이에요. Бүр тэгтлээ их даруул хүн байсан байна. 근데 그는 광야의 훈련이 없었습니다. Гэхдээ түүний амьдралд цөлийн дасгалжуулалт байгаа. 고난의 훈련을 받지 않았어요. Зовлонгийн дасгалжуулалт түүнд байгаагүй. 그런 상황에서 왕이 되었습니다. Ийм байдалтай байжгаад хаан болсон. 그의 삶은 점점점 교만해지기 시작하는 거예요. Гэтэл түүний амьдрал аажмаар бардан болсон. 이 고난을 통해서 연단을 통해서 그 교만한 마음이 꺾였어야 되는데 Уг нь бол зовлонгоор дамжуулан тэр дасгалжуулалтаар дамжуулан тэр бардах сэтгэл, бардам сэтгэл нь уг нь дарагдах ёстой байсан. 그것이 마음속에서 깎여 나갔어야 되는데 Тэр сэтгэл нь бардам сэтгэл нь энэ дотроос нь гарах ёстой байсан. 그게 없어지지 아니하고 그 안에 있었던 겁니다. Гэтэл тэр сэтгэл нь алга болоогүй тэр дотроо байсаар л байсан. 결국은 시간이 지나면서 그 교만한 마음이 고개를 쳐들고 점점 일어섰던 겁니다. Гэтэл эцэстэн цаг хугацаа өнгөрхийн хэрээр дотор нь байсан тэр бардам сэтгэл нь баг багаар дээшээ дөвийч гарч ирсэн байна. 그는 그때부터 하나님보다 사람 앞에 높임을 받고 싶어 하는 겁니다. Тэр үеэс ахуулан бурхан гэхээс илүү хүнээр өргөмжлөгдөхийг хүссэн байна. 그래서 사람들에게 잘 보이려고 하는 겁니다. Тийм болохоор хүмүүст л сайн харагдахыг хичээсэн. 자신의 부끄러운 것이 드러났음에도 불구하고 Өөрийнх нь ичмэр зүйл ил болцоод байхад хүртэл 그게 사람들에게 드러나는 것이 부끄러워가지고 감추려고 하잖아요. 감추. хүмүүст ил болгохыг хүссээгүүдээ түүнийг нуусан. 이건 사람들한테 말하면 안 돼. За үүнийг бол хүмүүст хэлж болохгүй гэдэг. 우리도 우리 안에 죄가 있습니다. Бидэнд ч гэсэндээ бидний дотор гим нүгэл 분명히 байлаа. 잘못이 있습니다. Гарцаагүй буруу юм миний дотор байлаа. 근데 그 잘못을 남한테 씌우려고 하잖아요. Гэтэл тэр буруу зүйлээ өөр зүйлээр бид нар хучих гэдэг. 그리고 그 부끄러움을 다른 사람한테 감추려고 합니다. Тэгээд тэр ичмэр зүйлээ өөр бусдаас нуух гэдэг. 사울 왕처럼. Саул хаантай адил. 하나님을 두려워하는 것이 아니라 사람을 두려워하게 되는 거예요. Бурханаас айж имэж байгаа юм биш харин хүний өмнө хүнээс айж имэж. 이게 뭐가 없었습니까? Юу байхгүй болохоор 연단이 없었다라는 거예요. дасгалжуулалт 훈련이 байхгүй. 없었다라는 거예요. Тэр сураагүй байсан бол. 광야길을 걷지 않았던 겁니다. Цөлийн замыг туулж үзээгүй болохоор. 모세도 하나님 앞에 쓰임 받기 전에 광야길을 걸었잖아요. Мойсеч гэсэндээ бурханд хэрэглэгдэхийн өмнө цөлийн замаар туулсан. 요셉도 하나님 앞에 쓰임 받기 전에 광야길을 걸었습니다. Йосефч гэсэндээ бурханд хэрэглэгдэхийн өмнө цөлийн замыг туулсан. 예수님도 우리를 구원하시기 위해서 광야길을 걸으셨습니다. Есүс ч гэсэндээ биднийг аврахын өмнө эхлээд цөлийн замыг туулсан. 그 훈련이 있고 단련이 있어야 된다라는 거예요. Ийм дасгалжуулалт заавал байх ёстой байна. 우리는 이걸 피하고 싶지만 Бид бол ийм зүйлээс зайлсхийхийг хүсдэг. 내가 정말 하나님의 사람으로 온전케 되려면 Би үнэхээр бурхны хүнээр чадамгай нэгэн болё гэвэл 이 연단이 이 광야길이 분명히 우리에게 있어야 한다라는 걸 교훈해주고 있는 겁니다. энэ цэвэршүүлэлт, энэ дасгалжуулалт, энэ цөлийн амьдрал заавал байх ёстой гэсэн сургамжийг өгч байгаа. 그래서 사울 왕은 하나님의 말씀에 순종하는 사람이 아니라 Тэгэхээр Саул хаан бурхны үгэнд дуулууртай байсан хүн биш. 사람의 말에 귀를 기우는 사람이 돼버린 겁니다. Харин хүний үгэнд чих хандуулсан хүн болсон. 그는 고난의 체험 속에서 하나님의 기적을 보지 못했습니다. Зовлон дунд байж үзээгүй, зовлон дунд бурхан хэрхэн ажилдаг вэ? Тэр гайхамшигыг нь харж үзээгүй хүн ба. 하나님이 자신의 인생 속에 어떠한 기적과 역사를 나타냈는지를 체험하지 않았던 겁니다. Бурхан өөрийнх нь амьдралд хэрхэн яаж ажилласан бэ? Өөрийнх нь амьдралд ямар гайхамшигыг үйлдсэн бэ гэдгийг огт хараагүй хүн бахан. 그러니까 마음속에 교만한 마음이 금방 올라와 버리는 거예요. Тийм болохоор дотор нь бардам сэтгэл бий болж байна. 위대하신 하나님을 체험하고 경험하지 않으면 결국 자기의 경험, 자기의 지식, 자기의 지혜를 자랑하게 돼 있고 그것이 올라오게 돼 있는 겁니다. Би агуу бурхныг, тэр агуу бурхны гайхамшигыг өөрийнхөө амьдралд мэдэрч үзээгүй бол би өөрийн бодол, өөрийн туршлага, өөрийн мэдлэг ухаанаар л амьдрахад хүрдэг.